Autonomous Council pen Meghalaya do hoi kidai tipali arong along public interaction program ke pedopon. Karbi Student Association ke singching ami Pratap Chandra tok bi phan Karbi Anglong Autonomous Council pen manpeng ki bi. Council Secretariat Saikam Saihen kido anani kang sampor phai si pen kacheka ka hukum ki bi. Phuloni BJP Mondol Committee atumpen khirang kya mai ke pha. Karong pini kabi prime time long penili Samiro Singh join di therapy non beer tang ton pen arjik tha Nijang Karbiang long amri hawar Tipalia rongalong Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Japon Linsi Team Karbiang long abang phupen chenglok Karbiang long Autonomous Council lokido asai kamatum pen pen hawarara datum kaching thor nang ji asai mo puthak kaching gi kachithan kapedupo Tipalia rong lake Meghalaya atui hoi penche koinot arong lo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen hawara radatum kiduk kisungalam kachini ji lapen radatum kisungalam kachini pen uthot hawara radatum aphan kaching thurawar sai kipiji apham team Karbi Anglong pen sai dingpong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kijalin Karbi Anglong Autonomous Council EM lapen MEC kidoan anparta Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Penchenglok Secretary Kidoan Lapangso Ajay Megalong Chitong Dunsi Public Interaction Program Mason Pen Kapachunpon Berta Riptunlong Secretary Officers SPK Lelia Arong Dolan Lahayarong Adim Ka Bombidam Lapen Suladak Amuni de Tumpen Arong Asar Penchenglok Amikar Tumpen Chingwai Chingsai Pen Upipia Kisung Olhaya Kisung Pijok Dia Phan Sayan Dengki Deng Puje Pasi Karbiang Autonomous Council Pen Litung Naso Apurama Kijan Kono Naso Asai Deng Pange En Kono Nasi Non Election Bank Ini Putse Teranggapan Kali Election Dutep Singin Ke Bank Jelatara Kisung Lang Siduna Awal Sai Kijan Chenglok Luka Charles ku awar sai ki pen chenglok ya karen kilele karen kapili ji awar sai pen chenglok mahai ya tuwar kilele tuwar kapili ji phan pen chenglok ada kapathu tumhan su jangan tumhan skill development pen open stage ki pen chenglok ason awar sai agriculture sor punjabi chana department of council pen ji phan si rat pen chenglok sai lo pen latak kali Karbi Anglong West Karbi Anglong atau kanu hitung kapili aja maksudnya Karbi Anglong pen Nili CEM MP MLA lapen ke EM MEC Speaker Deputy Speaker Principal Secretary Officers ke doan lapen ke SPDC ada on the spot adimelong masih itu sayang dengketing so karget game phone lo lapen ke langsung Tapi pling dia panggil tu, body pun ngomong, tapi nak perang, ingkan ini kita mau perang. Bila tu, bias Karbi Anglong, Jingtong konsensi morap penjenglok, kopi langsung baidu, baida, penjenglok, kopi kau dah penjenglok, long kejoy penjenglok, lapen ke borpung tarapung penjenglok, lahaya di mana milik tu tamnya, tam penjenglok tu muda kerap penjenglok itu saya pensi, saya mai pedulur masih sudah skim nanti lahaya saya dengan tam ini tu pacun, Allah di sini kita cunci dolar tua, mulai dari cunci masih kan makan makan. Kan sarong kang mujadara lama pihak yang itu kawan orang kang mujadar dalam tang ronjit rong hang lam kalau hai ban ken itu apa nanti dia lalu dulu belum dan itu saya bukan bilang Autonomous Council itu bisa kuri pothai lah nasional tum social media hoi pen itu heklong lo laso tengkan sini yang kuri komiti seng lo laso report yang film dan KSA mate Karbi Lo Charlie asong kising chingmei phu pini Difu Medical College lapen hospital along arong kachewai along pacheton dunsi Karbi Anglong Autonomous Council pen mei phu bare maphan manpeng PC pini anikang sam isia porpen council secretariat lapen council asar kwarum along kido anasai kam kachekak mate half holiday hukum padopang Tokbor Kacharlia Varmon Kapadoji aphan Manglore pen
Krener kebra phokebranir kebaningkan KSC mate Karbi lo Charlie asong senglo lasu ki singching aking kam ki kam kapang chingje phan Pratap Chandra tokbia phansi aphan kor pek ponlo alangli mei phu ki khehut Karbi anglong along toklang abar mon lapen hemprek ke hangka chesonga hidialong sundunsi chesong dunlo KSC iklaivet kapadoji phanta alangli kirsan dun ola Difu Medical College lapen hospital along penang anani pen sechilang bomohut si pada por pioneer ke papor Difu Medical College lapen hospital along akaya milur map choklo mei phu bare marong kachiwaya berta karjulong pen karbiang longamuluk ani chipadugranti KSC MLA matung karlitang tokbia phan miri pupen kachipadi damjia phan Difurong kimi karlitanga buhalong palidamsi alangli akarjong has siningang song arna makingli kapalidam jiaphang arna mihirjumi hang pirinti Pini Karbiang long arada phan isi birta hino ote kopai kelang lok le punang kokpo athema Karbiang long arada pharman huisi Karbi ang long arat phan rai komnang ji bupen Karbi Student Association amang kipathek cheng a president Pratap Chandra tokbi ni labang so pir the pen chu tekangan lo asi alang li chithi dutik tame alang li Karbi ang long arat pharman Karbi ang long riso janga pharman serang li claim kedam tame pen an ka chipaduk pondu bon tame pini kupai kelang no alang li pini adap 810 malom Difu Medical College long alang chithi kang lo lasi alangli phan chom rong me patu thek pramejia phan Karbiang long arat east punon west punon no tinta chikimo ponjia phan lapen kachitong rape jia phan ta kachung ri pondolo the alangli son son ke claim kedam alangli son son leaders itum long ke thek long kompik asi alangli pini labang so pir the pen chu te kang buk ke tum Karbi so na situation bangai se kana hok the tan the alang li chi dotik tame ni tum risoi jang tum han mon ki do bom president secretary punon mon ki dam tang an president secretary punon penan bidi so ke than pondo si alang li pini labang so pir the pen chu te kang ke lagi si kana hok the tan poson si di thek dam lo Ini nalitum kaceng honai Karbi lo Charlie asong mahang pathek vek maipu kaceng sia maipu lo pini litum phan litum Karbi akhai phan pini son son ke ningdo karni lo alangli 1959 na hot mahang pathek alangli tum sitame khusot ke tangkring mate uwe kimi pusi hula so apor hot alang litum chihok pen alang litum kamatha pangching pen arta sitame jum he gala mate koi bagar tamalom se alang litum la so kamatha ka pangching pen ke se mahang pathek lo hula so hot kamatha ka pangching ajoine pini litum Karbi akhai aprang nun thekneng pu pen alang litum kamatha pen piniar ni anta Karbi lo Charlie asong ang thun awe pun sitame alang litum nangke jalong pen litum claim dun long lo lasi pini yani litum Karbi lo Charlie asong hin ben kabor ilong sitame alang litum ahir jume ke dopen Karbi akhai sitame on an pa prang dun lo lasi litum alang litum ke claim ateng pen kamatha teng pen on an kapapling ponji phan litum uwe ki mitum ponso se jakong horang lapen bidi sore ningi sivet pen la so Karbi ang long Karbi akhai thana phangi ponji phansi chunung ri kangtung lapen pini arni ason litum ning dugarni lo pot Karbi ang long kang pi sitame litum alang li phan chikimodun rep po pusi chuning ri Lakha Krehini Phuloni Constituency IMC mate Karbi Anglong Autonomous Council Kangbura Kiling aphang Lamthama Ington Pivek Thapu Phuloni Mondal BJP atumpen kachuning ripona birta phirangki pen kat news sai hemalong birtang pali Center hithia dung lem sai bialong pini ani tili ki thomra minute click ke popor malong
Phuluni BJP Mondol Committee atumpen EM Kangbura Kiling Aparman Pherangkia Mai Kipha Phuluni BJP Mondol Committee Ami Phu Noren Be Dun Mei Phu Konglong Kro Laben VDC Chairman Dhuniram Rong Hanga Tumpensi Pherangkia Mai Pha Ponlo Pherangkia Mai Long Kidam Tangarni EM Kangbura Kiling Pherangkia Tumaphan Ki Putot Ben Social Media Long Kangdang Pikajok Puthon Phuluni BJP Mondol Committee atumpen Karbi Anglong Arat Mati Pherangkia Tum Anaphan Dia Kacho Hangti Mati Diara Social Media Long Kapaklang Inton Phapu Kachungri Padupon Lapen EM Kangbura Kiling Amina Pen Amata Pherangkiang no dia cho hang etlo lasi birda kapang dak abang ington thapu kachunri padopon jongsi monon phi rada phat mati media tuma phan ki putot du thukok bulute nili tum pensi ingsai ponpu lasi la batai sia bangki dia thapusi kachunri padopon Net Phuluni Mondol Presiden Noren Bepen kado vedak pinik cetong tumhan pachini ala sinona bangke resnit kibinang kok alam thea puthak sinili nang tumhan social media la bente reporter thengno nang tumhan ithe thini nai kichinung ripen rat pachini fansi nili ningje po kedam tang hoptai sini apha nili tum Phuluni pen keche toidon akai Kangbura Kiling MSC Anparata Autonomous Council long EM lo alangli ahem alangli supi birthday arni alangli ke ahem akesar mat alangli ke donrak jirpi ke daman atum ben alangli ke pangbardu nang kok mat alangli bang asap so pene karbi tum ke kipu therak nang ne horjun ikchet lobon aso horjun ikchet ma alangli asap o araki pe na joine social media tum kupia athi tongke damne la bangai nil tuma chin de la pe hala tum ta kupia tin son ben tongke damne nil tuma hala ta chini ne la son ne pine tami alang tum mong pine chingki hut alang lampar hoitu ningje piklo la si alang li ningje de pe na phi bangke social media long klang lo alang li menangan ke chok che alang li son klang lo si klang de pe na phi bangke alang li ako social media tum pe alang li press meet pc alang li social media pen chenglok reporter tuman alangli dia chohang de pen api alangli nili tumhan nang jethan ni tum dar julo nang ko pialam se kining je peng lo pumat alangli nai than lo o ko ne ta chi ne dalo ko so ne akula tum la son nang recording bu bang ke ne ta chi ne alangli tum ning je peng alang ning je peng lo pulo to aya ta ne press meet chi pialo insam ko bo wajala amasi insam ko bol pamasi sitameno na phi bang ke hola press social media akorte tumpen alang chingki de pena phi mane hoitu dagang bong apu ge jok duna tum do tai mene alang litoma aku social media long paklang thu voi phak lo lasi laso pon alang li phana ko laso anong ma an su se aplang ko an ma ke do la an su se non ma ke lithu je nang nak si ni litum da chelang no da ma si pini nang litum phan social media pen press tum han litum nang chehang si bangso lama putha nang litum han ki chuning ri mane kute Karbi Anglong ara tum han litum Phuluni konsensi Mondol Presiden pen chenglong litum Mondol bangphu mane Kangbura Kiling a guardian hoi pusinil tum ke non ke chipuna kokko athe alang li phanil tum si bhutke jablo nil tum si dak homosti long ke daitto ke lo aso daitto pe alang li phani tum chitoi dun lo lasi nona alang li social media long kopini kining je kichok che bangke alang li dia chhamne pen ta aku puthak nil tum pini Mondol committee pen ta social media pen atuma phan angno press angno nil tum katok ve Karbi Anglong plan ara tum phan nil tum ta dia chhang porlo je pini pen bangke la social media bangke puso bangke intono ku sinil tum nang tum han iri pen ta nang tum han nang chuning ri la an parata nil tum ai em han ta nil tum monon phi la son lam pine jun bacet pucuta lason lampai pe ba pine sikrung ba mane phangke sorsa laso paninje longle de panil tunda chipupo akula chipu benyo si kroi kroi pol thupo sitamien nil tum kichini ateng te alang li kroi la salang li kechok che an tamen nil tum alang li phan chipupo la pen pini rara phan ta kute Karbi Anglong eplang ara tum hani tum kichunung ri bangela helo je pini pen bangke alang li social media phan alang li dia chhanga lo khoma chhanga lo pulo la so alam ni tum da chini lo sitamia non manga ko klang thungong pa la so ke klang kle de je phan se pini social media mobile ot kraya abang pu korte injil atum phan anda nili Phuluni konsensi
ahin pen tuning li pon mang la lo nang li tum ta la so bang ke pus pedera la so alam mang ke la an pajuk kok ngak pusinal tumang lu ili dia chang si pini bang so press meet ke la an si inton poni kok lo kardom ini fragment te parang kolom se bangke ultum nilibang la kong ko sang kami tenan alam nalu pan jai dapan napa plan ponino la sindum dak luni homosti kembang ko teman tani teman toke phanta la teman tani bang salam pasal bangke ini tenan lu ke tokona nilo ban yos kene tambe bai monterang po posin tuni nilo itum ta unan ke itum pen thaman danglo sa malam itu mai IM malam itum ta paten pon thaman po posin tum daito em Suri hini ra in koi rai hini aning kana pharman ingdeng troxy lower Assam karbi chingruma mai mati jongni phai hini ani jai meke pe dupon berta nangle Hukum son rong hang pen kachari pon amelong borsinging hi pensi melam the klar dak pen than pon Troxy lower Assam karbi get together along pinangan lower Assam alom sai ka chuklem Loka Charlie o wikimi lapen ladak malom ahemerit kido karbi atum chitong pet pen bang phokebra Troxy do la soang bong amana pen kido tum pinangan ka chitong lundo BTC Senior Fal Saratron BTC Director of Health Services Dr. Umesh Phangcho BBC Assistant Professor Medelson Ronghang CDPO Jogen Abang Assistant Professor Lili Tirangpi Assistant Professor Thorom Singh Ingti Kathar Yulolia Inghipi laben pinang anatum dola Melong arsik jet alam chingki chithan ponsi pinang an alam raita chirai pon Lower Assam alom karbi khei kido am chipang rum pon thu bompo Borolen along ri laben adongarai malom kido dun bom karbi ajahak do Latum mina alama ki kachetini do bom tanglo Latuma phanta puthot ilami ki kithan kimum ponji phan chisik bomlo Kacharli boy owi kimia tuma phan kai kita chirok tok nangji lapen 6 sedola puthak chichini vek nangji Kirang jelangar ni antami un an kheilong ria pharman kimi senji Kacharli ji owi kimia tuma phan aning kapathi dunjia phan klem bom pupusi melong chirai pon Karbi lamera mai tiripia me tuma phan chorolo Lasoaro aphan karbi alothui nangkiwan pi do bomlu lapen bidisore nang pidun bom apot puta melong ningje non malom super phan berta mo ington ponsna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihin mo phipudat berta longwang thulo Hanjang Langso Press Club atum penta pini arnitili ke thomra chitima pormalom KSC founder Karlitang Pratap Chandra Tokbia phan khachiki moduna berta phirang ki pen bertang pali Karbi Student Association founder Pratap Chandra Tokbia rong chewoi tanglo po berta longsi tongsekot pen mithang sai hemalong Hanjang Langso Press Club amai phu klengdun tirang pen ja ponsi chiki modun La solong rat sai klembang diliram tirang lapin pinang anatum chitongdun Anparta akarjom chomrong mi kaparap dunjia phan kadokovi kachitong dona tumben anam hirjumi hangpidon Pini Karbi Prime Dama Birta kila panskang thonpoiglo domi thakmi krorang thu